ба нашри аввали барномаи хабарии радиои озодӣ дар соли 2020 хуш омадед. Инҷо студияи марказист ва ман Шаҳлои Гулхоҷат дар хидмати шумо азизон қарор дорам. Имрӯз 2 январ ин мавзӯъҳоро хоҳем дошт. буридани барф ва тармафароҳии роҳе ки Душанберо бо шимоли Тоҷикистон мепайвандад, баст даҳо ронандаву мусофирон интизори иҷозаи идомаи сафарашон ҳастанд. ماشین کلان داریم، ماشین مایده هر دو شکتیه نمیتونیم رفته را مکم. روزنامه‌نگاری و صاحبکاری او را قانع نکرد. اکنون می‌خواهد وکیل مردمی شود. ذوق‌بک سولیف می‌داند که رسیدن به کرسی وکیلی آسان نیست. وقتی همه از شما حذر می‌کنند و یا چگونه روزگاری زنان و کودکان گرفتاری ویچ در تاجیکستان نسوی اطرافیان و جامعه سیاه می‌شود. خانه بفهمند که همین زنان گرفتاری ویچ دارد می‌شود که گودکدار باشد و گودک‌هاشون جدا می‌کنند. می‌شود که نمی‌ماند که آشخانه بدارد، نمی‌ماند که اوقات تغییر کند. اولین روزهای سال نو در اخبارهای انزوب و شهرستان سربرف آمد. شرکت مسئول نگاهبینی شهرهای دوشنبه خوجند چناق میگوید بنابر فرآمدن ترما راه موقتا بسته شده است. همزمان از ساکنان خواسته شده است که هنگام سفر از احتیاط کار بگیرند و طلبات را رعایت کنند. ضمناً امروز 3 کارمند شرکت IRS را از زیر ترما بیرون کشیدند. برای آشنایی با وضعیت گزارش سروینازی روح‌الله را تماشا میکنیم. бориши беисти барф дар ағбаҳои анзоб ва шаҳристон ҳаракати мошинҳо дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ Хуҷандро баст. ҳоло даҳо мошин дар ин роҳ банд монданд ва ҳанӯз имкони идомаи сафарро ба маконашон надоранд. Ин роҳ пойтахтро ба шимоли кишвар мепайвандад ва ҳамарӯза садҳо мошину мусофир аз ин масир убур мекунанд. Душанбе тарафи Хуҷанд рафтан дагор ра маккам будааст. се рӯз маккам меша гуфтам ҳамаҷа иштима омода ра кайво меша гуфтам намедонем кайво меша. ماشین کلان داریم، ماشین مایده هر دو شکتیه. масъулини ширкати Innovated Road Solutions ё IRS ки ҳоло мутасаддии нигоҳубин ва ҷамъоварии пул дар шоҳроҳи Душанбе Чаноқро бар уҳуда дорад, хабар доданд ки бо сабаби фаромадани тармаҳои калон ҳаракати ҳама намуд нақлиёт тариқи ин роҳ муваққатан манъ шудааст. Маълум нест ки роҳ кай боз мешавад. роҳи баста ва ҳавои сард ронандагонеро ки дар ин масир банд мондаанд нигарон кардааст. کارگرای IRS ما پول میتیم پرگروز پول میتیم راه رو توضیح کنیم ما اپی کار زندگی باشه اینجا استادن مایم یکم وای نیست. мо ҳоло дар километри 44-уми шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ Хуҷанд қарор дорем ва тавре шумо мебинед роҳ баста аст ва ба мошинҳо иҷозаи вуруд ё рафтуомад дода намешавад. тавре масъулин мегӯянд ки роҳ баста аст, барф дар он тарафи роҳ хеле баланд аст ва фаромадани тармоҳои бузург ҳар замон эҳтимол дорад. аз ин хотир дар ҳоли ҳозир роҳҳо баста аст. масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода, ширкати IRS, пулиси роҳ ва ҳамин тавр чанд масъули идораҳои дигар назорат мекунанд ва ба ронандаҳо то фардо ҳанӯз иҷозати рафтуомад нест. дар пайи ин тармафароӣ 3 корманди ширкати IRS зери тарма монданд. масъулини ширкат гуфтанд ҳар 3 нафар кормандон аз зери тарма берун оварда шуданд ва вазъи саломатияшон хуб аст. қатъи равои мошин дар ин роҳ дар ҳолест ки шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ Хуҷанд аз масирҳои душворгузар дар фасли зимистон ба шумор меравад. солҳои гузашта дар ин масир чандин нафар зери тарма монда ва ҷон бохтанд. ронандаву мусофироне ки дар ин роҳ банд монданд аз ширкати IRS барои он интиқод мекунанд ки масъули ҷамъоварии пул ва нигоҳубини шоҳроҳ аст ва бояд роҳро сари вақт аз барфу тарма тоза кунад. вале масъулини ширкат мегӯянд ҳодисаи табиӣ аст ва онҳо шабонарӯзӣ ба поккории роҳҳо машғул ҳастанд. дар ҳамин ҳол ин ширкат гуфт ки ҳоло 130 мусофири дармонда муваққатан дар бошишгоҳҳои кормандони филиали ширкат ҷойгир шуда бо хӯроки гарм таъмин гардиданд. Сарвинози Рӯҳулло, Афсонаи Акобиршо, Озодӣ, шоҳроҳи Душанбе, Чаноқ.
саодат Хоҷаева қаҳрамони яке аз гузоришҳои радиоозодӣ дар соли 2020 зиндагиро дар манзили пурра таъмир шуда ва муҷаҳҳаз бо ашёи зарурии рӯзгор оғоз хоҳад кард. Ин сокини ноҳияи восеъ корҳои хонаву полиз ва парвариши фарзандонашро бо як дасти маъюб ва пойҳояш анҷом медиҳад. Гузориш дар бораи зиндагии ӯро президенти Тоҷикистон нахуст дар ҷаласаи ҳукуматӣ ва баъдан дар паёми солонааш мисол овард ва Хоҷаеваро намунаи худфидоиву иродаи қавӣ донист. ҳамкори мо дар ноҳияи восеъ аз мушоҳидаҳояш гуфт феълан намояндагони мақомот ва афроди хайрхоҳ машғули босозии хонаи ин зан ва расонидани дигар кӯмакҳо ба хонаводаи ӯ ҳастанд. як рӯзноманигори ҷаҳони тоҷик тасмим гирифтааст ки дар интихоботи парлумонӣ вориди рақобат шавад. ӯ мехоҳад номзадиашро ба курсии вакилӣ аз тариқи худпешбар пешниҳод намояд. ҳарчанд барномаи мушаххасе надорад, аммо ба гуфтаи худаш қолабҳои шахшударо дар ҷомеа шикаста нест. молораҷаб юсуфӣ ва шаҳлои абдулло талош карданд ангизаҳоро барои чунин тасмими ин рӯзноманигор муайян кунанд. این روزنامه‌نگار تاجیک در سر آرزوی وکیل شدن را دارد. او که به تازگی از روزنامه‌نگاری به صاحبکاری گذشته است، حالا می‌خواهد یکی از 63 کرسی مجلس نمایندگان را صاحب شود، هرچند راهش را هموار نمی‌بیند. زوقبیک برای انتخابات مبلغ جمع نکرده است و در راه وکیل شدن به کمک برادران مهاجرش امید می‌بندد. این روزنامه‌نگار رد نمی‌کند که بعضی‌ها به خودجوش بودن تصمیم او باور ندارند. یعنی هر چیزی که من تو امروز دارم از پس من کسی نیست، از پس تصمیم من کسی نیست، از پس من تنها اون برادران مهاجرم هستند. هدف اصلی زوقبیک شکستن بعضی قالب‌های شخص شده در جامعه تاجیکستان است که به شخصان آزاد اندیش با شبهه نگاه می‌کنند. مردم ما فهمیشش به همین درجه است. یعنی تو یک نفر که گپ حق را میگه زندانی نشود، مردم اون رو باور نمیکنند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مارس برگزار می‌گردد و تا حال حزب‌های سیاسی نامزدهای خود از حوزه‌های ینگ مندتی را اعلان نکردند. از جمله معلوم نیست که رقیبان این روزنامه‌نگار در حوزه فیض‌آباد کیها هستند. در سالهای آخر اتحاد شوروی رای دهندگان از این حوزه به مخالفان حکومت آواز می‌دادند. از جمله بازار صابر شاعر معروف تاجیک از این حوزه وکیل انتخاب شده بود، ولی بعد از سالهای 2000 بیشتر نامزدهای حزب حاکم از این حوزه برنده اعلان شدند. در گذشته محیدین کبیری رهبر حزب در تاجیکستان نامه نهضت اسلامی، برادرش اکوشا کبیری و سیمدین دوستوف روزنامه‌نگار تاجیک از این حوزه شکست خورده بودند، هرچند این افراد انتخابات را پر از تقلب نامیده بودند. солҳои охир бемории вируси норасоии масъулияти бадан ё худ Вич-Спид дар Тоҷикистон симои занона гирифта теъдоди хонумони мубталои ин маризӣ ҳазорҳо нафарро ташкил медиҳад. бисёре аз онҳо мегӯянд ба ин беморӣ онҳоро шавҳаронашон гирифтор карданд. иттифоқан ҳуқуқи онҳо пеш аз ҳама аз тарафи наздиконашон поймол мешавад, чӣ монад ба афроду ниҳодҳои дигар. касе фикр намекунад ки ин занон ба меҳрубонӣ ва ҳамдардии атрофиён ниёз доранд. сарвинози рӯҳулло ва амриддин олимов дар муаррифии як пажӯҳиши марбут ба ҳамин мавзӯъ иштирок доштанд. занони гирифтори ВИЧ дар Тоҷикистон аз таъбиз ва зӯроварӣ дар оилаву ҷомеа ранҷ мекашанд. ин натиҷаи як пажӯҳиши тоза аст ки миёни 400 зани бо ВИЧ зиндагикунанда дар 4 минтақаи Тоҷикистон анҷом шудааст. ин гурӯҳи занон бештар аз муносибати бади аъзои хонавода ва таъбиз дар дастрасӣ ба хадамоти тиббӣ нигаронӣ кардаанд. متاسفانه اون مؤسسات طبی که کم با شخصان با ونمو زندگی کننده کار میکنند معلومات کافی ندارند، در اونجا معماها موجود هست و این تحقیقات این رو پورا امروز نشان داد. дар ин пажӯҳиш 47% занони пурсидашуда гуфтанд баъди ошкор шудани ин вирус дар онҳо ба навъҳои гуногуни хушунату таъбиз рӯбарӯ шуданд, муносибате ки баъзан барои гирифторон бадтар аз вирус аст. ин зан ҳам 6 соли пеш ба ин вирус гирифтор шуд. мегӯяд борҳо таъбизу хушунат дидааст то замоне ки барои риояи ҳуқуқҳояш садо баланд кард. масалан агар хона бафаҳманд ки ҳамин зана гирифтори ВИЧ дорад, мешавад ки гудакдор бошад, гудакҳошон ҷудо мекунанд. мешавад ки намемонад ки ошхона ба дарод, намемонад ки овқот тайёр кунад, ҳатто намемонад ки ҳамон бо бозӣ кунад.
ҳоло ин зан дар яке аз созмонҳои иҷтимоии кор бо гирифторони вич фаъолият мекунад. мегӯяд ба чандин нафар умед бахшидааст. кай ки мо гуфтан мегирем, фаҳмондан мегирем, бурдан духтуро кати мо шинос мекунем, духтуро кати ҳам суҳбат мекунад. баъд оста одам ҳамин худаш ба омадан мегирад. ривоҷ бисёр ҳамин мо одамое мешиносем ки солош кати доруҳошонро намехӯрданд аз рӯи тарс. талошҳои ин зан барои бозгашт ба зиндагии маъмулӣ ва кӯмак ба дигар ҳамтақдиронашро созмонҳои кор бо гирифторони вич муҳим медонанд. онҳо мегӯянд ҳоло бештари фаъолияташон ҳам ба занон равона шудааст, чун солҳои ахир теъдоди занони олуда ба вич ба маротиб афзоиш ёфтааст. агар дар 8 соли ахир шумораи гирифторони мард ба ин вирус 3 маротиб зиёд шуда бошад, аммо миёни занон бештар аз 5 баробар афзудааст. سبب اساسی اون در اون است که تا سال 2010 گوییم اگر اپیدمی ونیمو وابسته بود به شخصان نشمند تزریقی، اصلا اپیدمی از این گوییم گروه بود و بعد از سال 2010 تحقیقات نشون میدهند که این به واسطه علاقه جنسی زیاد شد و وقتی که علاقه جنسی که زیاد شد متاسفانه صفی گوییم اگر زنان هم زیاد میشوند. حالا در تاجیکستان بنا به آماری رسمی در میان بیشتر از 8613 نفر گرفتاران ویروس نورسایی مسئولیتی بدن بیشتر از 4000شان زنانند و کودکان نیز در میان آنها کم نیستند. ихтилофи мудири шӯъбаи фарҳанги ҳукумати шаҳри кӯлоб ва раҳбарияти дастаи ҳунарии Навои Хатлон боиси он шудааст ки ин даста дар ҳолати наздик ба парокандагӣ қарор гирифтааст. ин дастаи замони машҳур ки дар он ҳунармандони маъруф мисли Удина Ҳошим, Давлатманди Хол ва Сурайё Қосимова фаъолият дошт, ҳоло ҳатто асбоби мусиқие намеёбанд ки барномаҳои ҳунарӣ таҳия кунанд. Маҳмуҷони Раҳматзода бо ҳарду ҷониби баҳс суҳбат кард. شماری از هنرمندان نوای خطلان ادعا دارند که ریاست فرهنگ شهر کولاب با فشار و زورگویی به سر آنها تصمیم دارد این دسته هنری را پراکنده کند. به قول آنها موجوده رجب و مدیر بخش فرهنگ حکومت شهر کولاب رهبریت و هنرمندان دسته هنری نوای خطلان را اجازه فعالیت نمی‌دهد و برنامه‌هایشان را قبول ندارد. فعالیت کردن یعنی انسامبل زنده کردن یعنی انسامبل نمی‌خواهد. دسته هنری نوای خطلان 5 هنرمند دارد. رهبریت دسته میگویند به نزدیکی شعبه فرهنگ یک تعداد اسباب موسیقی خرید، اما به درخواست آنها با خشونت جوابی رد داد. کلوب‌ها را تقسیم کرد دادند. وقتی پیش زنک در اومدم، من پیش رجب و موجوده در اومدم، گفتم حلیمه، گفتم انسامبل ما در یگان مثال دویره طاوله کای نمیته، گفت ممکن نیست به قهر هنرمندان دسته هنری نوای خطلان شکوه دارند که معاششان را در 2-3 ماه یک بار میگیرند. تو رئیس شهر برآمدم نمیخدم برآمدم که مثال من خیلی زنی تنهایم تو پروکراتور رفتم گفتم که اکا جان خواهد چیکار کنیم گفتم معاشم خیلی گفت که ما داوردن نوشتگی هم پروتکل و چیزا ده که معاش رو ما سری وقت میتیم قرضدار نیست شعبه فرهنگ شهر کولاب. موجوده رجب و مدیر بخش فرهنگ حکومت شهر کولاب تأخیر در پرداخت معاش کارمندان دسته هنری نوای خطلان را رد نکرد، اما گفت رهبریت و هنرمندان این دسته از عهده کار نمیبرایند و برنامه‌های ضروری برای معرکه ها را آماده نمی‌کنند. انسامبل برهم میتین؟ نه، ما برهم نمیتیم. ما در کارمندای مسئولیت حس میکردگی. این کارمندای ما همین دزانی میگین شما شکایت کردن. اینو فقط وظیفه میخواهن و کاربری نمیخواهن. بحث ها میان رهبریت دسته هنری نوای خطلان و مدیر شعبه فرهنگ حکومت شهر کولاب ادامه دارد، اما نتیجه این شده است که هنرمندان نمیتوانند برنامه‌های جالبی هنری تهیه کنند، زیرا مهمترین وسیله یعنی اسباب موسیقی این دسته در وضع رقت‌آور و خرابی قرار دارد. روزی 2 январ پلیس روسیه در منطقه مختار خانتی-منسیسک یک گروه جنگلی جوان را بازداشت نمود. بر پایه گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه، این گروه جنگلی یا به زبان روسی ریس به منطقه زیستی مردم نزدیک شده است و ساکنان به پلیس خبر دادند. پیش بینی می شود که این جانور وحشی 10 روز را در بازداشت سپری نموده بعد واکسیناسیون به طبیعت برمیگردد. ضمناً طبق
осои ҳисобҳои созмонҳои ҳифзи олами ваҳшӣ соли 2013 дар Русия наздик ба 22510 гурбаи ҷангалӣ ба сар мебурд ва шумораи он мавриди нигаронӣ набуд. бинандагони азиз, барномаи имрӯзро бо ҳамин матлаб поён мебарем. То мулоқоти баъдӣ шумо метавонед шабона рӯзи хабарҳои тозаро аз вебсайти радиои Озодӣ бихонед. агар мехоҳед гузоришҳои рӯз ва ҷолибро тамошо кунед, пас ба Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube биравед. ман бошам фардо дар навиди бомдодӣ мунтазиратон мемонам. худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.